Pinarning samai berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thepi langpon sinang. SPCF atumpen Maulana Muhammad Madani mepi ke kaipon. Buklam respect board atumpen patri peponsi cirok to kamai paman pon. KHA rongkang havaramai atumpen terika mamait sai hem kimikang pupon. Kopili MSC konsensi ke parapot rong mengrok along BJP atumkang dangamai kang nipon. Iskulu somar tumpan uniform kiron pon kecok ci alama puthak pen KSA bolong komaji ron tumpen pereng ke mai kang ni. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Pai ni pai engkora player ni HPCF atumpen ulama Hind asong amai phu ulama Muhammad Madani ame phiki kaipon. Amar chief minister ke arrest korbo koisa na don interfere don Madani murdabad 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 bharat mata ki jamaat hind murdabad murdabad jamaat hind murdabad Asam angkang along preksa madimlong ang tanpen kewang kibiga chi sutum forest along lepen chenglok department along likidu thiba dimlong ansi Asam gov atumpen kathale siding pen bomlo lapela pusona por hutsi Asam gov atumpen ing samjin pensi ka chingthura saimu semi klempon bomlo la pusona por hutsi ulama I Hind asong amai phu mulana Muhammad Madani abang mang Assam chief minister aphan bang ki ing sai nangji lapen ki chief minister apu penda pasunang ji bukaning ji det apu thaksi SPCF atumpen ki ningkang samsi lapen sodak pen rempon lo la so jok pen si SPCF atumpen semi alang liam ni pikai ponang kok lo pusi pa chini pon la pe Assam angkang arlo alam chini pa me pin pen la puson ki ningji tum tap te demangji lapen ki jong si Assam arlo alam chini ji lupotang ti Assam arlo ansawang nang ji busi SPCF atumpen ta pa chini pon thu Ruby president tekhete je boktobo rakhise je Okhomor khilonjia hokolor huroikhitor karne aru bonaঞ্চলৰ মানে উচ্ছেদ যোনটো বেদখলকাৰী সকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যোনটো উচ্ছেদ কৰিছে সেই উচ্ছেদ কৰাৰ ওপৰত তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে যে অসমৰ এজন শক্তিশালী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক তেখেতৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আমি বিভিন্ন অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম 29টা জাতি জনজাতি সকলৰ সংগঠনে আমি হুকিয়াই দিছো তেখেতক যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ভাবুকি দিয়াটো কিলে বুলি কৈছো আমি তেখেতৰ অসমৰ ভিতৰৰ কথা যে অসমৰ ভিতৰৰ কথা তেখেতে উল্লেখ নকৰাটো ভাল আৰু তেখেতৰ যদি মিয়াৰ প্ৰতি মৰম আছে মুছলিম প্ৰতি যদি মৰম আছে তেতিয়া হলে সঁচা অৰ্থত অসমত আহি পেলাই চাব লাগে এনে তেখেতৰ বাহিৰৰ পৰা বক্তব্য ৰাখাটো আমি কোনো ধৰণে মানিব নোৱাৰো আৰু তেখেতে যোনটো বক্তব্য ৰাখিছে যে চিফ মিনিষ্টাৰ মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে কথা কয় অসমৰ কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আমিহে বিবেচনা কৰিম বুলি তেখেতে যোনটো বক্তব্য ৰাখিছে এটো অতি শীঘ্ৰে বিদ্ৰোহ কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে বক্তব্য নাৰাখে তাৰ প্ৰতি আমি আজি প্ৰতিকৃতি আমি তেখেতৰ প্ৰতিকৃতি প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰতিকৃতি আমি ডাক কৰিছো কিয়নো আমাৰ এটা সেন্টিমেন্ট আছে যে অসমৰ আমি অসমীয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া সকলৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে যেটো উচ্ছেদ চলাইছে সেই উচ্ছেদটো হৈছে বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ এৰিয়াত যোনে বেদখল কৰিছে যোনে অনিয়মৰ পৰা তেওঁলোকে বহি আছে তাতো কোনোবা মুছলিম হ'ব পাৰে কোনোবা বেলেগ মানুহ তাৰ ট্ৰাইবেলো হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰিছে তাত কোনো ইয়াত মানে অনিয়ম হোৱা নাই নিয়মৰ মতে হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি আমি SPCF তৰফৰ পৰা অসমৰ যোনটো অসম চৰকাৰ যোনটো উচ্ছেদ চলাইছে আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছো আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যাতে বাহিৰৰ পৰা যদি মুছলিম সংগঠনে যোনে সংগঠনে নহওক এই ভাবুকি দিয়াটো বিদ্ৰোহ কৰিব লাগে হেকাৰণে আমি কন্ডেম কৰিছো তেহেকাৰণে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকৈ যাতে বক্তব্য নাৰাখে তাৰ প্ৰতি আমি তেখেতৰ সেন্টিমেন্টতে আমি প্ৰতিকৃতি ডাক কৰিছো এটোৱে আমি জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক Buklam respect board atumpen spatir piponsi pai ni pai engkora pliani langpher kar bijutanga klamlong volongkomai ji hi thilong kulak kachibidu na tumpen chrok tokamai pa dupon labangso malong sami adu himan pen modram lekthi karbinglong inspector of tax rikim taru Buklam respect board chairman Hemsing Teront Bukla Bajar committee amai phu Noren Killing pen chenglok hamphanga song tumta chitong dut pensi labangso chrok tok amalong sami sonthom lamrai dengpon Longkomaji hi thilong angtan pen kebang ajar party lepen ke asong sami Bukla town committee along
order and etik mati hukum and etik tangka runglong lelo Karbi Anglong Department Taxations atum Buklam Sport Borsai Hemalong achiklu John Wang ta Wangpo lapenki Kombatni Jongsi Trading License Update Revenue Pinangji Bludangte Latum Anstami Buklam Sport Borsai Hemalong Ansid Humbidam Nangpo Lapan Buklam Sport Board to Mahin Pen Semi Sendigit Aputhaki Chidon to Dek Hipusi Labang Sulam Riding Pond Lapan Hiti Kulalong is Bangtir Nang Chiaputak Semi Tanchimum Ponsi Labang Suchrock to Ajay Meg Mesen Pen Pachun Pond Volongkoma Jiben Rajesh Songhang Karbi Long Rivita Ini bangke dah Volongkoma Ji Ahitino Taxation Department atum laku Town Committee tumpen activity konsi isi awareness mai kiteng kono mipilo la sab program kiteng kono bangke jate ini tum la local ahithi mate abuzar lo bine chili pasai pasu lahata kabila je farpini ladak sing mailong lo dia homu hotel di jorador la pende la dukan ni itu ke kali Asal masih kafir itu naik malah alam kami kafir itu cing mailong wala timi pigalang lo tapi ke lada jate angtan pen kapre atimon hino na palunu deji apa sabe tadi itu mai cilong dasar pa bagi itu pada ini cing mailong lo pigalang lo taxation isi decision kan pa pilo je isi latum dek fix ko ba ami এখন fix ko je hiti ni mate jeklo yotan pustami apa sih mata nama inspektor mo ya to dili tu muhim pe jeklo yana ko pustami ba hiti api pustami lada ani sebab dek ko protek ben dan renewal lapen ke mane apply annually itu ini dokumen itu application lagi dulu pustami Wala itu cecak kita ngomong itu lah sih. Ane lah paper tu claim dia tu kami renovation apa punya bangke itu cedam dia selalu ada malah taxation department masih ada apa tu nak jam bila. Nah, masih kini tu nak ibu pun itu lah. Minta mil tahun lebih seorang suruh ibu pun ini. So as per itu lah bila marketing ek lah inglong Ele tu minglong asal tu, ada si FTB dulu, marketing 1953 boleh pilih muka nak tanu mati. Kalau seorang nak tengok itu kini dia tak kaya lo, tujuh logo. Tapi nagar dulu tu nagar tu kami ni. Akhir ada ke, pilih ni tu mah ni kena lo je, anu tu kami ada ke apa dulu. Dan kerana ni apa tu apa dulu digali mah. Kita apa dulu mah. Kalau tak ke sekolah tu kalau tak ekong lalu. Claim नहीं मांगे लगे इंग्लिश सो पे ना कपड़े का तुमके डिस्ट्रीब्यूटर लोग ले बिहार तक लंगा बिगो मत दिखो लगे माइक में ना उसको अंतिम है नहीं लो ना लो लंगे तुम्हारा मुझे दिखे क्या चला अर्जु चिन्हू आते हैं ना तब तक कांग लोग नहीं दिया ना लाहे लोग कपड़े पर तो लाहे चलावे कमेलो ना Rongkhong Havaramai tumpen semi ingding thongke braketom Junel Kalbid Festival mesen peri pachun pon thekji phan chisik chidang pon bomlo lason si pai pai ni phai engkora clear semi hongkhram ador su pathu klamlong tidikam amaya sai hem kangpu pon bangso tidikam amaya sai hem kimi kangpu pon along ata por phai sirke por malom ruby signal pen KJA Rongkhang Havaramai alama semi ingthur pon adun thu thongke braketom Havar Kalbid semi sorong aji mesen pe talon pachun pon thekji phan semi achataya nu jok semi sompon thu Lasopi engdeng thongke praketom Havar Kalbid simni sorong aji met pen pachun pon thekji phan bidisar kitu ana tumpanta chingi chingwai mai be depon jai megalong Rongkhang Havar amai phu Rubiram Kru konchun bang chesong england dihin ribang borsing teron bidisar boleron hanse Karbi customary law achievement Muniram teron Rongkhang VDC achievement khonsing tokbi Rongkhang Lems vice achievement Babu Timung cleared up terang lapen ka prek man peng ke tunda chitong dun board hoben great son tibung Karbi long re berta Tim Karbing long tumpen spatri pe ponsi Karbing long angkang prek zama constitution long pen sami BJP kang dama ini pon boma son tak taksi pini pai ni pai engkora player ni sami West Karbing long kopli MSC consensi ke parlopont rong mengrok pathu kelam long semi BJP gang dang mai ini pon
labangso BJP kang dang mailong sami AP atasi Congress lapen ASDC pen pangrupet pen bang pharuhini atrok skebra hini susi aratum methang rachari song pen churunsi BJP long chipok duntu lapen non hejong la chipok dun duana rat aphan sami CM Dr. Turam longhang ari deng pen si deng pon Urmila Hansepi में इसी पे sayang ni klaim dia phan body pon bom silam pada tu gonna le to ile tum handbrake ta hang bom nan ji handbrake long le tik le tum sang ne सीधा handbrake long le kota में long le ro ke द्वारा तुम अमेरिका के दो अंता long le pota hikai sikina ne pin pen ake jo long le pota piet long ada di bawah lapen ke lada handbrake ta hang bom lo na handbrake long le kota में ile tum na piana pin pura lo isi pen ningkali siang bom ke klaim aja phan body pon popol sedang tu ban pacini lo tan mara tu don mar lihat tu ile tu jara sayang deng le klaim ji pusita government si klaim ji sarkar si klaim ji council si klaim ji handbrake ka pitun penceng lo adu ya hoi penceng lo ile tum kecing hon nai alali apran ko SSC asong ja pol handbrake ha asong la peninggalan kongres ko klaim dura perlo non dancing dia ke hai alali kongres klaim ra per hosi Dr. Himanta Biswa Sarma sohon medical minister ke do ho ni tum bahini damsi da model hospital dan pinangji puke laso ke lawa joine ke tum rensing dia ke hai tumari chada kusna alang labangso BJP kang dang mailong alihi man pens karbinglong Thomas Council CM Dr. Turam longhang MLS EMS MSC pen chenglok BJP long klambang pu bang phitumanda chitong dun khironi pen tenjing inti karbilong riberta pai ni pha engkora pli ani KSA walong koma ji atum pen pherengke mai kani pon labangso pherengke malong alang litum pen kening je pon atengki karbing long ar lulong arong tin mate ahum tin school long usumar tum pha uniform kiron pon apothak alang litum pen ningang samsi chipaklang pon athi labangso school usumar tum pha uniform kiron pon ke chokchi mate ke chingbar bp khangjang mate 30% koton nang ji po dimbang ki koton sami avipin la anchot kalilang si uniform a size tami ke chingbar pi mate a size ke thepi ka jokpen si usumar tum ka chingthang chi aphan sami chingthang nudak anpen lasila so puthak sami alang litum pen sami ningang samsi chipaklang pon lasila so puthak sami ke langpon chari lapen ki langpon pamenang ji pusi kese bolong koma ji atum pen pachini pon bolong koma ji pen Rajesh Ronghang karbilong riberta Nini tu na bolwa na bangke 34% kutom do bek lagi na pen ilu da student of pakni do bek lagi na pen i reform lo polodante robot kok cok mere lagi kepede ji kiranjot kadi pola ki ciro dak dia posi robot apa pabede ji pasi diri pen curani palo na pen vejarve do bek lagi lo te vejarve me pin be atu ini pola pitha ta improve rode la pede veralo kobare ke theo bandoji kobare ke bigo bandoji kobare ke tingo bandoji kobare ke chigo bandoji bati nasi vejarve ba do bek lagi na pen laso putha bangke teacher atum setabe laso putha be kachiri dolai lora bage upi pono kachiri abete pole ke Guwahati pe lapo thai po Guwahati pe lapo thai ro pote kolare pika upor atu sabi dapo teacher atum be pakru da platum ke bechara chiri ro atum ke student baphai ko ando ba se atu pakru da chopo ladar be ga ba bi hele the hele apake chiri de pilu Guwahati pen china ke laso praple kuchiri tu bilta grong dolo na pen isi dress lo prote lari pen ni tu se dress chiroi lo prote isi akuleti check kopi ba raso akuleti hero raso dol ke an budo long ke aso ke quality check pin pensi la pitha la pipure kosonji la pithek the la pipete lo akijoi pobe be si ratuna ka akijoi pobe be lagi pitha le prote la so choi ko ba lo ka choi po raso choi ho aki choi pu aben be china ke kobare ke thi oba doi bati ho kobare ke bi oba doi bati nasi jo ako la dak se tabe
Jo, lalu kau lagi lihat citik dia jibo. Boleh jola, abang kipiat tu masuk abang kita tu masuk nasi tik, ma pireji bayar nasopot nasi beriin pen, dapat isi dolar, lata uniform lo betul ada itu le, lale dulu school dulu betul ada school pe pere api ada bias, sabak sesar le pere tuji, ata normal kita sobias tahu dia tu, nak la sopa si de tuhi pe kapaciti kantung ba kada Rusia turina rohan lari si siem lari si Calderon to mas ko si ba kada lari si Jakong to lari si kacini kira solo la sopa si loda bangai lari pen lang cari pa be ka bo si de tu Calderon cari nge ai be neng thero la pen iem Richard Tobi lari ke education ye Richard Tobi lu lari ke education me ke kiran cari ji kiran solo uniform doa penco doa kolom doa lari si kiran cari baru lari si pulau lari ban be pergi aku pen citat pelo lari aci di pulau lari ronda uniform aku di cek unde lari pen aku di cek unde berde lari aki joy lagi pi gol lagi pi aki joy lagi pi pulau na pi pe si aki beturo lo lagi aki joy pen buko thonda ko paci pahan jopo labde lari na pi pe Pina birta pengki lansikang ton penelo la si domi thami kardom